Medefo a me ne wodi ahia ma me ma wakwa abasronko se enne obade eso ede ye nkwa asanso ache ye mbiem ne da so tenkwam na enne ye ni owura bi ede ahia owura bi ebepiem wo ye fidiem ha se ya nsem a ode etudwa ne nanti se nyina ene se abrantie bi ene ne nana ede mpaso agro ma nyinsen aba bepiem na eno ena arosa abrantie ne bafie na obra be ye amane ne asede a wo se nka oye no abrantie di ne ho akanwura o dwane eno ena aposifo so abrantie mu se twetwe omukura ne mu se chia a omo de akakopie mu omaso eye na eno ehono mu na ensem apiepie omukopie mu ho no ne asi wo ho no ne nya asem ketwa abusuafo ekwan a omo de abrantie ne fa so no etwase wo de wani ekokoshe bi etwase wo ti bi abusua ka me ho ka me ka kire wo a wonhu emu unhu ni da e wo sa asem we mu yenko ne yenko nkoshe video no embrace a Evelyn ya hwan woni Evelyn okay opanyini wo ya hwan Pamina Sechiame okay eja bema wo hodi am fancy bema so ne bema ni nkomo da wie mu na mpaso no awie de boko e wo fa asene avri na menana ne bano okay enti asem no nyina Nicholas fa menana no e betwa manim maame ye se misiesie o maame no papa makwai o maame ni didi matem eja e betwa wanim kwa be so eda wonum bae wa masoro ha bi won okay baby na me wase wo okay twa sen wo wanim e den ne bepie wanim wo de emo ne ma no koma akwara no a omo yense obeka ho asem a yense obaya obuka se e kase no mabọ no na ometua a wotetra ye no na me ame ko se papa na ade na me nana no obana ko fa no no one emo ni skase di akoma no na mo meka ho asem enti me hia mo me fie na wo mo bae on bae yegusu aye kano an o ma me temani se fo na mekeka kire wone ne ba no no otwifa me so akroka maame no what they say maame no minim ni din na akroka na minim no papa no so ena minim ni din ada jade na wo kan enti wo se ensamfu se me ka je no se me wo fa ase no an wa fa me nana no wo fa no de ono na akwara no obia so akroka no ba hu no akwara no no papa obia nchire se akwara no pamna so obia nim se le bani akroka ba no enso maami pese le baneje o papa ndie o nim se de ba no e ba fa le nanani entino onne di akire e ko ho mi de me ofa si tie nko na me so metengu onne ko ho be bi de o tie no ko ka kire se akwara no ye de ba enti wadi wenu enne niama we bra no ni ska e de ba ansa no bobo mama ne na sa me de me ntwe manso wa akwara no obi anzo kire se obi ehunu akwara ya wo so papa enti me de me aja no hina sa akroka akroka we China ni wa say ya no te akure ya yeke wuhwe nani mu a nani ne China fo die no bia we ni kwa susu a China fo fana no papa ntino enti ama no ba sa no ana me ko kan no ma me no odidi matem no twifa so nam se koi enti me ya na maka mo fa se wonya botre e bia na o mo benya no bi na o mo di dwa to aba na hwe ni mu a obi ama nam se sa na te dia ye famra e de ba dia e frɛ no a obeba look is that dan no e de no ba ye no say ne no man ye frɛ no anu on fa no nye se won fa say ya che no o police station ani ko la akruka ni ya che no obu store ni obi store ni am ya che no na wo kun eja me ba wo ha wo did say Priscilla Opoku Priscilla Opoku Priscilla se wo ware Nicholas a odi be ne de be ma wo ha na e bena da wo me da fo wo ware Nicholas a wo se ne be den udi nyina be say ya no akroka pharmacist ka ho mani abro Mrs. Priscilla akroka boni ye abusi ase am for ya nya so dia asam na no ede because Priscilla what the Priscilla dey Opoku Priscilla Opoku we twa su atwam we nyina ba bia we wura Nicholas akroka
Mati say for baso na ye ka say for better for worse there ni bibia we pronounce you husband and wife. Ni asesa wo din na say. Koku akroka. Okay, that's how they have already. Ukuru e konfo. But minim de. Sir. Okay, eja inti mobile ye no. The entire medicine was so say, well, Bema, now one away your penny so I would that woman. Ye crater be. Edema, ma Evelyn, any person say, Mom found quite a wound cratano. I could see as a blue muscle. Okay, me am the commerce and blue mine. Okay, and I want to Tianamo at the coffee or because I am mutual, no mamma and friend, I cook mamma and friend say. In Saka crater, as a blue man, the crater be a blend. Okay, Nana secret, your woman say, I chimney bano, no person come secret, no chair. Okay, No person can say, or couldn't quaff or bar or the man. It's a some man they call you no. A croca mamma and a cousin. I see no papa in you. Okay, or buy and what the ma bear man. Okay, It's a bear man, you say, in you be a soldier, into walk a border money. No more to animal. Say na a hana mon no mutu. No muko pebe wo. Should I attend or coins on the Aramandeno? Hey, I was sure as someone ye can a somewhat, yes, ready and so a rahu sempa. A buyer was it so when you say 19 years. 19 years. Fancy obeying so yan says, say, or say, Go to years. into 1 year, and I was 17 years. 17 years I did not to school me just and cautious so now okoni sukuno one Michael akroka ti asem mu yo akwatwem pana akodim paso grote dia school wako agene certificate ne ade ma no any baby akroka junior akroka we junior waba onhwa akoda no afi akroka yi ni ti se o eba no yamia me ba na ma behia busua ode mu ni sika kakraba won matena se aka asem no amaka no wonum de asem na toa ye fidua mu ha na yede ya undertaking ye krata no ya yede stamp ni bibia siso na wonum de akọ won de ko ya busua no age krata ne ko si assembly woman so na assembly woman no e de akwa akroka ma me na ne ma me so de ama wo papa won ma krata na akroka beba se akroka ya che no e ma wodam producer etin akire se de da ka kire mu no asem no ba ha ese se ekọ epemu a ye de ho anu yie no ba na aboa ma asem na no aboa ye hwedua mu no producer wo ho na call free prosecutor bi ho e ba ye se ye nsa kakrata bi free eye inshira obrafo ho se eye Nicholas akroka ja wuti amane na nam de bo me de bo atifo de abo nso na krata anu obedi mi honam ye prosecutor na say akroka ya mo de krata anu bre no ya remind no abusia asem we no asem wa ho me hwehwe mba papa afa me ko hunu me ba papa na se kempo die ne bi mpo ne wom ne ebetumi aye ne de aboa ba ma no es wo ba na yetimi nya no ne ka asem no ma asem no ne ka baka no ya remind no eja Momu tietie mu no dear pa no ye ya or the call remind se kro mu ana mo so mu ne okoye no fuase kro bi de fuase okay na ho ne ba da de krata no ene me wo fuase di koma assembly woman no ena me chia me otoso mienu odi ma chika chem se nana krata no amode koma Nicholas no o papa no Nicholas no ya che no akobo obi pu store ni am ya che no am ya da kwatum ti na mo frɛ no ma no a yenya no na che se approach for na je phone no no mo dum no enti sa na so say o papa no eno ma me wo okay ene ya de come assembly woman me wo ho na assembly woman say ene mi enko jame na me no nyina na de call ye okay e call ye no ma me so papa kwafu enti ye mfa ma no na o papa ba o de be ma no no de ma o papa no enti be so me da ko mu sa say nsa kakata so odi amane kun na wo motu hu anamo okay anamo no motu oni ni blaso janinu se na minim se wo mo ba ha ana wo mutu anamo no na se wo mama na wo mo ko o se se wo akoye nto ko ya ya armande ne ban ya je se wo mo ni hu asem ka bia bi eja se
amane a yen so free ha ye de bo wo ne se krata no yen ya so ate ma nipa asem no wo ne nsem wa ba mu no afre ye se krata na bedi wo no ho ne mu ma ba ma no ye ka ye kwasama no afre no wono na ne ho akoka adwam na ade na mo anje akoka papa na wo maame no mu bi namba ama na ya mfre wo mu se akoka ni hodi a se wo frɛ busuem te se nya busueni bi ne kasa o papa no na ma wo bɛkɔ no se be otwabe anopa tututu na wokɔ obaba anadwo bɛ se no wɔtwe obaba ne nipa da enti mi koi mi a metu anamo na akɔka kyerɛ o papa ne se esi da fiada men ana brana na o hwese ne men no enyina mra nhira na se bia wo no ye meka manu fio timia metu ana mako abusuya yenim se asama ye ka muani edi eche message press la akroka won so badwen ye o say de una na aka no wote ase akroka na nke ekope no na afenke ahwe ama na ye na se ye de esa abofrei eye ne ba se ye si wodam nti asase ye twen kosisi ebenya o maame ana wo papa bi ma wagina no wakasa ama ne ba no wote ase maame Evelyn pacho wote ase ti ye twen na ye mfa ni nyina nya na achi ame na onni hu dwuma na ompe panyine bi no mfa ni achirimra okay evangelist asam no ba bi apompono no me chia di kan me sa chia ti fonso Mrs. Aproka ati say Yankopano nana hima paton campese mi so onamu bisa sembisenka obema me kwanya be bisa be ba komienu bi Mrs. Aproka na ayi dia sempa na Aproka ka kire wa uja school ne atwen plan we Bachana mi ko school na unko school na me ko anam se dia sempa no tumi de 2-3 ma otimoto su nyina se o ma me se otimoto su utumi etina moto su ko twempena anyem dia asem no ka kire akaja mi so be hwe mi yes ko de mato adwuma o so be hwe o yes ko de o beto adwuma na o ma me no nhwe ana na woni obi hwe na o hwe mi na woni obi ahwe o be mi akoma ha wani su o mi bi se wa semensre ha ya no na ma me hwe mi na o ma me hwe na hwe ben sa na o kan wa sema o ti ase. Okay, objection overruled, Pacho. Thank you. Big Mama, baby, I said no kodruno. Akroka ye penry to say what them. Nti baby abusuya chiame em fan say chiame aka asem wadru ne say obekọ no akọhwe akroka empanyimfo no de wonu maba. O de na wo kana. Na bi say akroka ko e de ni. Be ku sase ni. Ana se din no ti o. En fa obi wa na ni to obi. Min mo bi asantini odini ni no asantini tempa o se wo nana enkanya kwasa asem se no betu ana ma ba o enka woji wa ware na ko chenatare na otutu ntima mo ye nkura bone ama etrom na bia na asayen awofo no yada ne jimifo wo ma me hwe wo kosu akroka se wodo betu adwum ara na ma me se uwie sko on view bi mana o so be hen papa kura wa yemi aka mini wachi ama bana bo asam no de arehu pa e ma rehu pa ne se ni mumu no anke ehu ba ma no ne ehu no se die ne bi kwa ne ke betimi ayaye akwa nsusu dem o ne se die ne de ka se betimi akotwe ye ka se ayaye betimi akotwe die ne enti eno kura de emfa ho na se de eja ka se oni akroka papa be ba ha no ho ne ebehu die no so firim beba yentwen ma oni papa ne mra ho ne behu de be firim beba akroka papa enu masema wo de beba no ebe me yenya nyina so bi okay eja nana ma woni makroka akroka woni manchira se debi akroka ye be ma ne be ma mu ode o debi omo language o se say be ma ne be ma mu ode ani a friend say akroka sakasa ne nchira se no nti se ye frɛ obi akroka na kyese be ma ne be ma mu ode nti sa akroka sa no ya hwe omo yere no e maso to gro ko se ma pade mu ode nti na ma abaya no o abaya no to such an size beautiful arrogant democracy lady
na wotimi e drop school ni akroka akotwe mpena akroka no ana akroka na wo pe akroka na se uma ayifo ba ha omkromfo no ba bachire din ni ente saa na tie akroka saa ati akroka yesisi muden akroka say language bi wo ho a kro bi oman bi wo ho a ye didi atem the same language now but amono language no akroka ye obi a ni sisi mu oten medase ana be ma bi o ya akroka bi ye friend akroka bi ye side ni ye ntono rough okay ye ton ye de towa na chese sisi mu oden yo sanity medase why medase bebre abusu anti Evelyn Jessiwa eni Nicholas akroka asem no ho ne edisi kosi se Nicholas abusu abeba no ye twen se opanyini ede wonu mu beba ewiase se wudwane nyame a wo hye na se udin samone na ya wo se wo kope ba bi ata eye hune se nyankopon wo hata sori wa hu deda se ya wo se wo de obi ehu ba bi akwahye ne eseva nyankopon ba bi ekwan eni no eho na obo kwan eto wodi sa nyamra semse na wo pe ba bi de ho akote ehon so a wokopie hono me so a wa ma wodian na wo wan kobere ho ase wasan so akofo obi ade ma apolisifo achiw se kwekua two trouble one god na se wo de wo wiase a wo baaye no mpe ahoto mpe bebi ahoto wo bebi ade bia ntokwa gidigidi wo no ehon na wo pe bebi ehon hye no ehon na wo pe se abre bia no de uti ekokowura ne baaye kura won so anu wieye we ya busiafo amde hye ni de munue wate asempa na ha kofa bere mo sove ha na mo sove ha we de mutiate na ya na eto da bia mi bremu ye maiwa no se mo kwa kopa be ma ne natena mo nhyehyem mo nyen fifi ni amemu hu be makora one ne kwa akotena onya se wo pena defe wo ade ne kro oba be ka kire so pe no so be ye o lie nti nsem obe ka kire wo no eye lie entro no o twa kire wo na utirima ye o de ne papa ne despite ne na ne ho ahwan no wagye atum na ne natena onhye ni suban enhye ni niam bi a oye se be boa wa na se moa no wagye natum abai 119 years be menti watumi agya school afri suku mu ababe ade yamude o abayu a wasi so a wase wo ma wade sua ho hia wo ma wo daache ehu hia wo se na ebe ya obenya baby papa asi no enye no na wo dwen ho mmemasam na wo otirim atumi agya wo suku a wabetena be ma so na enehye hwe situation a wo de wakom wase wabrabo senkenye aposifo a mo so ni mu a enka wei ukwahwehwe na kira kwan wei ni dini kura na emu na se o me ha ba bia mpo na meka no ba bia kwan ni ne ho na Nyankopon bo kwan to kanye sa ka wei wafa ne ho adi fala nkokọ ka wo afi na wo na wo ba bebre akoye adwuma afhye abofre wei ya wose mpenifo hye na asede biara e wo so ye no obabeye na ohye ne ba no sempo so onware abai we kura na e wo se oye na asede as a father no bia ho han no at least ni moye den kura na mo mienu na moye den ma ha ko fasade we aba we hwe kakra we nso ahwe kakra na mo nyina maboa ma abofra no ne ho enkonko kire no ema obi mo mistake amoye ne enkonko fa ohawo emmra abofra no ewusia mo fa mo futu me so ma fa me de like video na share na subscribe aha emergency Ghana TV me de be si ase da seneso me ne mo besanso e de ahia mu biem ewusia makra mo. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coreplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coreplan is here to end their frustrations
with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Coplan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Coplan for your next online transaction? Visit us at www.coplan.coplantechnologies.com.